Dobrodošli na kanal Vijesti.tv. U današnjim novostima još jedna krivična prijava protiv Dodika jer je vladinim helikopterom skoknuo na Čovićev rođendan. Ivan Begić, odbornik u Skupštini grada Banja Luka i član glavnog odbora PDP-a, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika i Bobana Kusturića, koji je prvi član posade helikopterskog servisa RS-a, a sve zbog korištenja helikoptera u privatne svrhe. Spremio sam krivičnu prijavu koju ću podnijeti protiv prvog letača Republike Srpske, srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i Bobana Kusturića, prvog člana posade privatizovanog helikopterskog servisa Republike Srpske, zbog krivičnog djela zlouporabe službenog položaja ili ovlaštenja, rekao je Ivan Begić, odbornik u Skupštini grada Banja Luka i član glavnog odbora PDP-a, prenosi radiotelevizija BN. Podsjetimo, Dragan Čović je prije 2 dana u Mostaru proslavio 65. rođendan, a lider SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Milorad Dodik, je na rođendan stigao vladinim helikopterom. Begić kaže da su njihova bahatost i bezobrazluk prevršili svaku mjeru. Mi, narod Republike Srpske, plaćamo Dodiku vozikanja avionima i helikopterima da bi on, usput izmislivši službenu posjetu, išao na žurku kod svog isto tako bahatog prijatelja Dragana Čovića. Helikopterski servis se pretvorio u uslužni servis da vozikanja Dodika na žurke i stranačne skupove, a direktor istog uslugu prohtijeva svog šefa. Dok suše uništavaju najplodnije krajeve Republike Srpske, poljoprivrednici grcaju u problemima, prijeti nam poskupljenje osnovnih životnih namirnica. Komitet koji se saziva i vlada šutke to posmatra, kao što čuti na bezobrazluk svog šefa, na isti način kao što on sa visinske udaljenosti gleda na narod Republike Srpske, naveo je Begić. Dodik kaže da ne namjerava da se odazove na poziv tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog negiranja genocida u Srebrenici. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da ne namjerava da se odazove pozivu tužilaštva BiH na saslušanje nakon informacije da je prijava protiv njega jedna od 29 koje se odnose na negiranje genocida i ratnih zločina. Dodik je rekao da formiranje predmeta po izmjenama krivičnog zakona BiH vidi kao slijed koji ide ka raspadu BiH, koja, kao kaže, ne može da živi na ovaj način u kojemu se Bošnjaci raduju jer imaju visokog predstavnika koji isključivo radi protiv Srba. On je ponovio da će svaki građanin Republike Srpske koji bude uznemiravan zbog nametnutih odredbi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine biti zaštićen. Ja nemam namjeru odazvati se ni njima ni bilo kome drugom, ali imam namjeru ići u Sarajevo. Baš me interesuje kako će se ponašati, rekao je Dodik za RTRS sa Mrakovice, gdje se održava skup SNSD-a. On je dodao da navodi u prijavama u kojima se govori o tome da je pravi cilj visokog predstavnika Valentina Incka i drugih bio da dodatno napravi raskol. Mi ne priznajemo taj sud, ne priznajemo te njihove aktivnosti, nećemo ih priznati nikada. Ako misle da imaju moć da nas hapse i tjeraju po zatvorima, onda neka izvole odmah da krenu. Drugog načina nema. Svaki građanin Republike Srpske, za koga saznamo da je zbog toga bio uznemiravan, bit će zaštićen. Hercegovini trebalo biti uplaćeno 305 milijuna eura od Međunarodnog monetarnog fonda. Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo financija Republike Srpske na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak bi trebalo biti uplaćeno 305 milijuna eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu od Međunarodnog monetarnog fonda. Svoj dio Republika Srpska će, kažu, iskoristiti za nabavku vakcina i druge medicinske opreme neophodne za borbu protiv covida te za pomoć privredi i otplatu dugova. Međunarodni monetarni fond obavijestio je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da su odobrena specijalna prava vučenja, a o ovome su obavještene i entitetska ministarstva financija, kazali su iz ovog ministarstva. Specijalna prava vučenja, pojasnili su iz ministarstva, MMF je odobrio za sve svoje članice i to u ukupnom iznosu od 650 milijardi dolara. Ona se odnose na korištenje rezervi koje postoje kod MMF-a. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina od bivše Jugoslavije naslijedila članstvo u MMF-u, kvota specijalnih prava vučenja bi iznosila 305 milijuna eura u skladu s rezervama kojima raspolaže Bosna i Hercegovina. Prema informacijama koje smo dobili, ta sredstva bi trebala da budu u Centralnoj banci BiH 23.8.2021. godine. Odluku o raspodjeli sredstava koja nisu kreditna, nego se odnose na korištenje rezervi svih država koje su članice MMF-a, trebalo bi da donese Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, kazalo su nam iz ovog ministarstva. Podsjetimo da su iz MMF-a i ranije najavili ovaj vrijedan paket pomoći namijenjen za zdravstveni oporavak BiH putem nabavke vakcina, ali i za jačanje ekonomske otpornosti, odnosno suočavanje s krizom koju je donijela pandemija.
kaže: za Federaciju BiH će biti izazov osigurati struju kada se obustavi proizvodnja u termoelektranama. Ministar energetike i rudarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić za Kliks.ba je govorio najprije o potrebama za turskim tokom za koji se zalaže, ali i o drugim važnim temama kao što je propast bloka 7, klimatskim promjenama i malim hidroelektranama. Na pitanje koja je uloga Energoinvesta u distribuciji gasa, koja BiH gasa, a koja Sarajevo gasa, odgovara: uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede jasno su definisane i podijeljene nadležnosti u gasnom sektoru, pa je Energoinvest d.d. Sarajevo zadužen kao snabdjevač gasom. BiH gas je operator transportnog sistema koji obavlja djelatnost transporta gasa od ulaska u BiH, zvornik do kupaca na distributivnoj mreži, kao i velikih direktnih kupaca, i odgovoran je za rad, razvoj transportnog gasnog sistema, a Sarajevo gas je operator distributivnog sistema za određeno područje. Na pitanje šta su potrošači dobili od toga što Federacija BiH dobija plin preko turskog toka, odgovara: čitav gasni sistem u BiH baziran je na jednom gasnom pravcu snabdjevanja i tok Gazproma iz Ruske Federacije, s kojim BiH, to jest Energoinvest, ima dugogodišnji ugovoreni odnos. U trenutku kad jedini snabdjevač Gazprom odlučio korigovati pravac, zaobići Ukrajinu koja je bila na prethodnoj trasi, odnosno trasu transportnog sistema, i time uvjetovati svoje ugovorače istim, Bosna i Hercegovina nije imala izbora osim ponuđenog, niti je mogla utjecati na razvoj transportne mreže koja se odvijala u aranžman Ruske Federacije i drugih zainteresovanih strana. Na pitanje zašto je plin u Bosni i Hercegovini skup, odgovara: na visinu cijene gasa utječu mnogi ulazni faktori, cijena gasa od ruskog dobavljača kao i cijena transporta kroz zemlje na trasi snabdjevanja na kojoj BiH i Federacija BiH kao zadnja korisnica na pravcu snabdjevanja ne može mnogo utjecati. Nadalje, visina cijene gasa je podložna fluktuacijama cijene nafte na svjetskom tržištu kao i visini dolara. Međutim, izgradnjom alternativnog pravca snabdjevanja Federacija BiH će uvesti i konkurentnost aktera u gasnom sektoru, kako snabdjevača, tako i transportera na pravcima. Na pitanje kako se Federacija BiH sprema za najavljenu energetsku tranziciju Europske unije i da li imate u vidu kako će se ona odraziti na Federaciju BiH, to vas pitam jer je EU već najavio oporezivanje proizvoda iz trećih zemalja, a čija proizvodnja uzrokuje emisiju CO2, odgovara: Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem međunarodno preuzetih obaveza potpuno je opredjeljena praćenju trendova dekarbonizacije, fair tranzicije elektroenergetskog sektora i putem prilagođavanja domaćeg zakonodavstva EU kao u izradi planskih dokumenata pokušava postaviti realno ostvarive ciljeve koji bi se uz pomoć međunarodne zajednice, a tu prevashodno mislimo na međunarodne i financijske institucije i fondove, mogli dostići. Kontekst koji je već izvjesno vrijeme u EU zastupljen, a to je oporezivanje energetski intenzivnih proizvoda bez adekvatnog i blagovremenog prilagođavanja, značajno bi Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH doveo u nezavidan položaj zbog postojećeg portfolija elektroprivrednih preduzeća s relativno velikim udjelom proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva, što je visok prioritet pri energetskoj tranziciji i predmet daljnjih aktivnosti ovog ministarstva. Poseban izazov za Federaciju Bosne i Hercegovine će biti osiguranje sigurnosti snabdjevanja krajnjih kupaca električnom energijom, s obzirom da se do 2050. godine planira obustaviti proizvodnja električne energije iz termoelektrana, te je navedenu proizvodnju potrebno nadomjestiti drugim čistim vidovima proizvodnje električne energije, a gdje prvenstveno mislimo na potencijale koje Federacija BiH ima, a to su energija vjetra, sunca i biomasa. Na pitanje podržavate li gradnju malih hidroelektrana, odgovara: sve aktivnosti ovog ministarstva usmjerene su na transparentno, okolinski osjetljivo korištenje raspoloživih resursa, pa tako i hidropotencijala. Ono što je evidentno i zašto se ovo ministarstvo zalaže je da svi potencijali moraju biti iskorišteni na ekološki prihvatljiv način i sa ekvivalentnim učincima. Po traženju parlamenta Federacije BiH, a u skladu sa deklaracijom o zaštiti rijeka u Federaciji BiH, pokrenuli smo aktivnosti na izmjeni i dopuni zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, kojim bi se predmetna problematika riješila, iskazala opredjeljenost za ekološko korištenje hidropotencijala. Na pitanje postoji li plan ili nešto slično za industrijski razvoj Federacije, ako postoji, što on podrazumijeva, koji su to grane na koje se privreda treba oslanjati, kako to ostvariti i u kojem vremenu, odgovara: pored donesenih strategija i akcionih planova u nadležnosti industrije, vama za informaciju, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je proslijedila u parlamentarnu proceduru i strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. do 2027. godine, koja predstavlja jasno opredjeljenje i pravac razvoja Federacije Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, provode se neophodne pripremne aktivnosti na izradi energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2022. do 2035. sa projekcijom na 2000
poslova Srbije Vulin kaže: Izetbegović nastavlja putem prvog radikalnog islamiste u Europi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin poručio je da je jedini radikalni nacionalista koji može da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu Bakir Izetbegović. Kaže: glumeći žrtvu na isti način na koji je glumio posljednjih 30 godina, Izetbegović nije zaboravio da sve optuži Srbe, ali jeste zaboravio da objasni zašto je SDA kao svoj konačni cilj odredila ukidanje Republike Srpske i zašto ni na jednom nije kleknuo pred grobovima preko 3000 poklanih Srba u Podrinju ili masovnoj grobnici Srba iz Sarajeva na Kazanima, poručuje Vulin i dodaje da je jedini radikalni nacionalizam upravo Izetbegovićev, jer on Srbe zove genocidašima, prenose novosti.rs. Kaže: nijedan srpski političar tako nešto ne bi izgovorio za Bošnjake. 51 godinu od kada je Alija Izetbegović objavio islamsku deklaraciju, njegov sin nastavlja putem prvog radikalnog islamiste u Europi. Taj put je već doveo do građanskog rata u Bosni i Hercegovini, a sada od BiH pravi tamnicu naroda, odgovorio je ministar unutrašnjih poslova Srbije. Podsjetimo, nešto ranije Izetbegović napravio Srbiju, kazavši kako širi agresivni nacionalizam koji nanosi štetu. Ako želite pratiti vijesti iz Bosne i Hercegovine i čitavog regiona, posjetite web stranicu vijesti.tv i pretplatite se na naš YouTube kanal. Srdačan pozdrav!